Zanxugueiras, a revolución das fillas de Casandra e a revolución presente, cargada de futuro. Preguntelles, como vos presente? E xermelas como as máis guapas. Quizás como non? Pois aí está, as máis guapas, todo o talento para tecer o futuro de Regueifa Tour. Aplauso noso, o acordeón de Manolo Maceda. E por culpa de Altri estamos todas de loito, pero cando nos xuntamos enchemos o Obradoiro. Queremos Galiza libre, queremos Galiza verde, porque amigos e amigas, a Galiza non se vende. Nesta manifestación xuntiños estamos todos, berrándonos hai ben forte, porque a unión fai o pobo. Hoxe viñemos aquí pra berrarnos al trinón contra o goberno da Xunta, ai son todos uns ladróns. Hoxe un día tan bonito, con as faixas ben erguidas, defendendo o noso río, defendendo a Galiza. Este
nosa e non a miña. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Aquí hai moitas pancartas e aquí ata hai un bosque, unamos as nosas forzas.